Prezidente Autoridade Munisipiu Viqueque e o Ministra Sau harii Hospital Municipal Viqueque, molok mandatu nonu Governu Konstitusiona remata. Prezidente Autoridade Munisipiu Viqueque informa, Munisipiu Viqueque retornou na resposta husu nacional harii Hospital Municipal Viqueque, no equipa husu Banco de Desenvolvimento Asiático MOS halou na levantamento onde harii Hospital Municipal ne. Prezidente Autoridade Munisipiu HTT ligado ao plano harii Hospital Municipal, ma comunidade Sira MOS atribuiu na rai hectare 5 ba município, na Autoridade Municipal entrega na rai ne ba Ministério Saúde onde construi hospital. Também o governo precisa acelerar o processo, molok mandatu nonu Governu Konstitusiona remata. Hato amine cumprimentos ba itania ministra kata Viqueque na fatin hela construção ba Hospital Munisipiu Viqueque neve maka ihela dalan. Te espera yang kata antis remata itania mandatu Munisipiu Viqueque ia ona Hospital Munisipiu Viqueque. Hatamba pedido ne Vice-Ministro Saúde e Assunto Fortalecimento, José dos Reis Magno HTT, parte Ministério Saúde HTT ona saída makatuhalo, também la corre promete, mas tempo se toho de responde. Questão na vez, Sr. Presidente, hatone e ela Sosialisera Ministra Niafua. Ami hatene saída maka ami hanoin atuhalo, ami hanoin helene, mas haula koi promete ba batida ba ita bocera ihne. Mas laos ba munisipio ba Viqueque ba munisipio hotot ia hoto amine fuang que tama dok duni itu hoto semak semak dehan Viqueque la dok Viqueque dok los la ia me da question ne dane ni atu ba fale husi natar bora ne dok liutan ba husi ne atu ba vamos lubuk tempo lubuk botida nebe idane husi ba depois to tempo ida tempo ne mak se responde ba preocupação Sr. Presidente nian. Sr. Presidente nian liang povo Viqueque nian. Enquanto ter plano tinane, governo se construi hospital andar sanunu rua e município Armera no manufahi Dilma Sujeti, GMN.